Teško je i zamisliti razdoblje dugo 8 vekova, a kamoli u njemu potpuno sagledati trajanje jednog manastira. A baš toliko je prošlo od podizanja Žiče. Vreme je ispunjeno neponovljivim poletom, na čijem početku stoji osnivanje Srpskog kraljevstva i Srpske crkve, vreme u koje su svu svoju moć i svoje duhovne snage utkali najznamenitiji i najumniji ljudi onoga doba, ali i vreme silnih razaranja i večitih obnova. Zbog toga je Žiča, možda više od svih naših manastira, postala simbol srpskog naroda, njegovih najsjajnijih uspona i klonuća, njegovog upornog trajanja između istoka i zapada i njegove neprekidne težnje ka savršenom i neprolaznom. Ima neke simbolike i u tome što je Žička crkva posvećena Vaznesenju Hristovom, pa će biti nazivana ne samo Velika crkva i mati svim crkvama, već i dom Spasov, označavajući tako da je ona i mesto spasenja onih koji su je podigli i održali, i onih koji su u njoj živjeli i svih onih koji su je čistog srca pohodili. Žiča je zamišljena i sagrađena pre 8 stoleća, u onom uzbudljivom vremenu kada je srpski narod stupao na svetsku scenu, omeđenu posustalom Vizantijom i Evropom u usponu. Njen početak je izraz bratske ljubavi Stefana Nemanjića, velikog župana, i njegovog brata, Svetog Save, tada arhimandrita i igumana Studenice. Bilo je to između 1206. i 1216. godine. I kao što je Stefan, kao državnik, nastavio i rasprostranio veliko delo svoga oca, tako je kao ktitor poželeo da sagradi novu crkvu u kojoj je Sava, svetogorski monah, utisnuo prepoznatljiv pečat atonskih katolikona. Najsvečaniji trenutak u njenoj istoriji zbio se oko 1220. godine. Tada se u nju vratio Sveti Sava, pošto je u Nikeji posvećen za prvog srpskog arhijepiskopa. Sa sobom je iz Carigrada doveo izvrsne majstore, mramornike i slikare da velelepno ukrase i završe Žički hram. Opet u dogovoru sa kraljem Stefanom Prvovenčanim odlučeno je da Žiča bude sedište arhijepiskopije, da se u njoj krunišu kraljevi, posvećuju episkopi i postavljaju igumani najznamenitijih manastira. Stefan je sa sinom Radoslavom bogato obdario Žiču, dodelivši joj mnoga sela, metohe, planine i pašnjake, a ukrasio je izuzetnim relikvijama. A onda je na Spasovdan 1221. godine sazvan crkveno-narodni sabor i Sveti Sava je krunisao brata Stefana za prvog srpskog kralja. Tokom istorije u Žiči je krunisano 7 kraljeva. Vreme mira i tišine nije dugo trajalo. U napadu dvojice bugarskih velikaša krajem 13. veka Žiča je teško postradala. Obnova je trajala veoma dugo, 20 i više godina. U vreme kralja Milutina, oko 1310. Žička crkva je ponovo živopisana. Tako je Žiča opet zablistala punim sjajem, možda raskošnijim nego ikad. U 8 vekova dugoj istoriji Žiče najmanje je poznata njena sudbina iz razdoblja turske vladavine. U prvim decenijama 17. veka Žiča je ostala bez monaha. Tadašnji patrijarh Pajsije je prikupio svete sasude i knjige i preneo ih u Peć. U knjigama je ispisao potresne zapise u kojima je izlivao svoju beskrenu tugu nad zapuštenim manastirom i molio one koji će posle njega doći da ih vrate u Žiču kada se ona obnovi. Mnogo je vremena proteklo dok se to nije dogodilo. Manastirski život je u Žiči obnovio Karađorđe već u prvoj godini ustanka, 1804. godine. To dovoljno govori koliko je u narodu bila živa svest o važnosti Žiče i o tome da je ona kamen temeljac srpske države i crkve. Znali su to i inovernici, pa je odmah po slomu ustanka Žiča spaljena i razorena. Ponovo je obnovljena 1855. godine, a brigu da joj se povrati stari sjaj preuzele su mnoge potonje generacije. Ova plemenita nastojanja usporavala su, ali ne i prekidala, nova stradanja koja su joj nanosili bilo ljudi, bilo prirodne katastrofe. Bombardovana je Žiča u Drugom svetskom ratu. Bomba je pogodila samu crkvu, a Nemci su potom ušli u manastir, spalili sve građevine, štampariju, biblioteku sa oko 50.000 knjiga, rasterali monaštvo. I tu patnju Žiča je preživela. Obnovljena je i obnavlja se,
a knjigu ktitora i velikih zadužbinara popunjavaju nove generacije. Imena se ređaju: Sveti Sava, Sveti Stefan Prvovenčani, Sveti kralj Milutin, vožd Karađorđe, episkop Joanikije, veliki sveti Nikolaj Žički. Teško je naći sravnjenje Žičkoj simfoniji, sastavljenoj od tolikih melodija, bola i radosti, kroz sve ove vekove otkad nas stari Nemanja sa svoja 2 sveta sina izvede na veliko poprište istorijske drame sveta. Od tada do danas sudba naroda odražavala se na sudbi Žiče, u sreći i nesreći, u razaranju i obnavljanju. Obnovu i izgradnju Žiče nastavljamo i danas. Osim što je kolevka srpske kulture i pismenosti, Žiča je i mesto monaškog življenja. Svaku monašku porodicu ocrtava naročita unutarnja ravnoteža u jedinstvu i ljubavi, kroz hijerarhijski red i pred svega preko pristanka, prihvatanja stava, mišljenja, volje i karaktera druge ličnosti koja je kraj monaha. Monah u licu bližnjega nalazi ikonu Božju. Sveta liturgija se svakodnevno služi, a najsvečanije bogosluženje je svenoćno bdenje. Poslušanje se obavljaju između jutarnje službe i noćnog života u molitvi sa brižljivošću, marljivo, dobrosavesno, trpeljivo i trudbeno. Žiča je crveno ostrvo na kome spas traže oni koji osjećaju i naslućuju svoj dug Bogu i svojoj otadžbini. Žiča je lepa zato što je živa, a ta lepota nas je ponela dalekom ishodu.